Mu gihe kitari kinini abanyamakuru bo mu gisata cya siporo mu Rwanda bagiye basezera akazi kabo buhoro buhoro. Ibi bikaba byaragiye bibabaza ndetse bikanavugisha abakunzi babo. Bamwe bakitse kuko bitangazamakuru rya siporo mu Rwanda ririgomba abanyamakuru b'abahanga bamaze gufata imitima y'abakunzi b'imikino. TV8 Rwanda tugiye kugaruka ku banyamakuru batatu b'abahanga kandi bari bakunzwe cyane muri siporo, ubu bakaba baramaze gusezera itangazamakuru bose bagahita bigira mu mahanga. Nyuma yo kumara igihe kinini mu kiganiro Trace Foot gitambuka kuri Radio 1, Rugimbana Theogene nawe yamaze gusezera uyu mwuga w'itangazamakuru yerekeza mu yindi mirimo agiye gukorera hanze y'u Rwanda. Rugimbana Theogene ni izina ryari ryubashywe mu banyamakuru b'imikino bo mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ni umwe mu bari bamaze imyaka myinshi bagize imikino itandukanye yiganjemo iyo ku mugabane w'Uburayi. Rugimbana yabonye akazi kamusaba kuzenguruka mu bihugu bitandukanye, icyakora akazajya abatuye muri Cameroon ahari naho kubarizwa ubu. Mu minsi ishize Rugimbana yatangaje yuko hari akandi kazi yagiyemo kandi hanze y'u Rwanda, bityo bikaba bigoye ko yakomeza itangazamakuru. Icyakora nubwo yasezeye itangazamakuru yahamije yuko atarivuyemo burundu. Rugimbana yashimiye buri wese bakoranye, yaba abanyamakuru bagenzi be, yaba abayobozi b'ibitangazamakuru yakoreye, ariko by'umwihariko ashimira bikomeye abakunzi b'imikino. Ati buriya abantu ba mbere bo gushimira muri uyu mwuga n'abakunzi b'ibyo dukora. Ibaze kumara imyaka nk'iyo nari maze ngifite abantu banyumva kandi bakunda ibyo nkora, ndabashimira nivuye inyuma. Rugimbana kandi yageze kuri KNC, umuyobozi wa Radio na TV1, aritsa agira ati ndashimira bikomeye KNC, ni umukoresha akaba n'umuvandimwe, yaramfashije kandi ndabizirikana. Uyu musore yanyuze kandi mu bitangazamakuru binyuranye, ariko yamenyekanye cyane kuri Radio 1, yaramaze igihe kinini akorera, yakoreye kandi Radio 10 ndetse na kurura Flash FM. Undi munyamakuru yitwa Habarugira Patrick, wamenyekanye cyane ku kazina ka Pati. Uyu yakundwaga n'abatari bakeya ndetse agafatwa nk'icyitegererezo n'abakiri bato bakora umwuga w'itangazamakuru. Nawe yafashe umwanzuro wo gutandukana na RBA yaramazeho imyaka 10 akorera, ubwo yatangiye akazi mu mwaka wa 2011 avuye kuri Radio Maria Rwanda. Tariki ya 6 Kanama 2021 nibwo yavuye mu Rwanda yerekeza mu mahanga. Patrick Habarugira yatangaje yuko yatandukanye na RBA kubera ko agiye gukomeza amashuri muri Canada mu ishami ryitwa Infographie en Journalisme et Québec. Icyo gihe yavuze ko asiga umuryango we, cyane ko yahamije ko atari ngombwa ko bajyana muri Canada nubwo amasomo azamara imyaka 2. Patrick Habarugira yavuze ko hari byinshi azibukira kuri RBA nk'ikigo yari amazeho imyaka 10 yose akorera. Yavuze ko yahigiye byinshi kandi yahuye n'abantu b'ingeri zitandukanye. Muri RBA Patrick Habarugira yayoboraga ishami rya siporo muri iki kigo. Mu myaka yari amaze mu itangazamakuru rya siporo, yegukanye ibihembo 2 nk'umunyamakuru mwiza wa siporo mu mwaka wa 2017 ndetse no mu mwaka wa 2020. Yize mu itangazamakuru muri Iseka, mu gihe kandi yabaye umwarimu mu gihe cy'imyaka 3. Undi munyamakuru wa gatatu wamamaye mu biganiro by'imikino yitwa Rutamu Elijo. Uyu nawe yasezeye muri uyu mwuga mu buryo bwa burundu, ahitamo guca izindi nzira. Rutamu Elijo yakoreraga Radio 1, ari naho yavugiye ko agomba gusezera itangazamakuru ikipe ya Argentina nidatwara igikombe cy'isi. Nyuma yuko iki gikombe cy'isi cyegukanwe n'Ubufaransa, yashyize mu ngiro icyemezo yari yafashe. Rutamu yasezeye ubuyobozi bwa Radio 1 n'abafana, avuga yuko agiye gukomeza mu ishuri ryigisha ibyerekeye gushakira isoko abakinnyi ku ruhando mpuzamahanga, akabyiga nk'ushaka kubikora nk'umwuga. Uyu musore azibukirwa cyane ku bumwe bwe mu kazi na mugenzi we Rugimbana Theogene. Abo bombi bazwiho ubuhanga bw'akarusho iyo bicanaga kuri mikoro za radio wumvaga ibintu bibaye mahwi, ari nayo mpamvu ahanini radio umwe muri aba akoreye ihita itumbagira mu byerekeye urujya n'uruza rw'ibigo byamamaza. Rutamu yanyuze kuri Radio Flash FM, Isango Star, aho yavuye kuri Radio Rwanda, hanyuma muri Gicurasi 2016 we n'impanga ye mu mwuga Rugimbana Theogene barizo umugambi wo kwimukira kuri Radio 1, aho bari bamaze kwigarurira ababumva batari bake.